Thaa mugwanja na nuthu cia utuku niguo gikundi kia mikora kirerikana gutharikira kanitha wa Christian Revelation itura-ini ria Kangaru hakuhi na tauni ya Embu, kuria mikora ino irerikana irambiririe na gutua cuma cia dirisha na murango na kuiya indo itiganite. Twata indo cia kendo average ya 350 marakuire miche cietu power ambu ithatu na miche power miche emwe magua microphone cionthe magua ngita cionthe kugura ningenda kugani ati wana Jumapili ndiye se tukagoca atia kugwa kro kwina mundu wi vandu wenda twindu ataratumira akivota gututethia na twenu watukene muno. Hindi ya tharikira ino murangiri wa kanitha uyu ni araguraririo thutha wa kuguthwo mutwe. Ni marate mangire watchman no ria ngwenda kuga ni menda kuga kaundu kau gatiane kikaringi na guku rire kigiterea mbere lakini kwina indi manageria guka kugeria gutonya no matia ya kindu undu ucio marekire ni undu wa kurete kirumi mundu ereterere kirumi ni undu gweka oguo ni ta uria uthiete kweya kwa Ngai na guti mundu ngethie kweya kwa Ngai akafauru. To kanitha uyu ratharikirwo amungero oteno ni ratafanirio kanitha-ini ingi ta kanitha wa Full Gospel gukirikana ni tharikira ironekana ta irabangitwo amu kanitha ciothe iratharikirwo gatagati ga thaa mugwanja na thaa 8 cia utuku. Na indo icio ni cia thamana ya ta 150 na twina kieva muno nundu nginya makanitha ari mengi kanitha wa CRT varega kwegori walinga vareka vingasi kanitha wa New Apostolic na kundu kwingi turegwa area weno ni kuragire na nafasi ya gukora gukiwa vwa yutuku. Ahujia kanitha ici ni makomithetie tharikira ici makiuria thirikari mateithiriria kugacirithia ugitiri na gucarania na ekwirwo kwa ruvongerwo ugitiri nao maukire matikamame niguo mathiecage round no utuko riria andu mamamete makathie round tondu ucio niguo wira uria mandekiritwe niguo ndeto icio irungame na itikoneke thiini wa county yetu ya Embu wana thiini wa area ino ya Kangaru. Ni turauria thirikari ituve ugitiri mwega tatwe kanitha wana vindi teno ya Madaraka ria tureciria ni vindi thirikari twivakuvi irenda kuimarisha usalama wetu ni tukumauria na gitio metikire tu kutororeria usalama wa makanitha metu matura metu nigetha tuvote gwikara twina thayu. Uici uyu hanikite riria ugitiri ukoretwo gacirithitio kaunti-ini ya Embu ni undu wa mambura ma thiguku ya Madaraka. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Kate Muthoni.